Sad će. Bravo. Evo ti ga ovdje ispod stola. Ajde, još jedan put. Čekaj, u zatonu. Šišaj. Sad ti zadan. U zaton kad dođe. Marko. Evo male rastaje. Da. Sad ću ovdje puće tamo. Čekaj. Uzmemo ruku. Evo ih, daj čekaj. A vidi Dunda, kako pleše. Što čini rukama? Kako je ovo u autu? Na vrhu. Pali, ajde. Pa tako. Ne, tamo. Snimam, ljubavi, snimam. Ajde, baci podvezicu. Ko tako baci? Ko tako baci podvezicu? Tako je Dunda hvata, jeli? Jeli? Nisi sika. Snimila sam, ljubavi. Evo Marka sa zastavom, Boga mi. Tata pogleda. Ne slučajno. Ide li vam čača, jel? Ne, Pa se vidimo sutra. da ti ideš tamo. Idem spavat. Ne, Ujutro moram ići raditi. Znaš? idi koliko imaš sam. I krasan ti je sat, ja Koliko nemam. ura, Marko? Ja nemam. Koliko je sati, Marko? Je vrijeme za nana? 9 ikora. Da, Koliko? teke ikra. Koliko ura, Marko? Marko, aj Bog, evo ti cure. Eto ti cure. A te. Ako ti ja ne ovdje, ne govorim. Ne, pa mi dogovorit ćemo se. Ti mene da zovem, možeš ono putomanete ili što pa. Hoćemo reći, aj. Ajde, Bog. Aj Bog. Tako cukri. A. Što ću napraviti čokolinu? Kako cukri? Ja ovo ću napraviti čokolinu, što ću? Kako cukri? Ne, ovo ću lijepo kupiš. Da, prsta. Jako mene uvodi boli. Dobro, malo ćemo šiti, gdje? A čekaj, da ću malo. Je li previše bilo stegnuto, je li? Kako to vodiš taj? Tu nema ništa. Marko, ajde reci nešto